Sama ostaješ jer neće majka o tebi brinuti nego ti o njoj. Zato treba da znaš i dobro zapamtiš ovo što ću ti kazati. Treba da znaš, jednom zauvijek, i da nikad ne zaboraviš da je svaki čovjek koji ne umije da uredi odnos između svojih prihoda i rashoda, onako kako život od njega traži, unaprijed osuđen na propast. Ne vrijedi ti ni naslijediti, ni steći, ni imati, ako to ne umiješ. Tvoji prihodi ne zavise samo od tebe, nego od raznih drugih ljudi i okolnosti, ali tvoja štednja zavisi jedino od tebe. Na nju treba da ide sva tvoja pažnja i sva tvoja snaga. Tu moraš biti nemilosrdna prema sebi i prema drugima. Jer nije dovoljno otkidati od svojih želja i potreba. To je manji dio štednje. Nego treba prije svega zauvijek ubiti u sebi sve one takozvane više obzire, gospodske navike, unutarnje otmenosti, velikodušnosti i bolećivosti. Na te naše slabosti koje ljudi, da bi nas zavarali, nazivaju najljepšim imenima, svak računa kad nam prilazi. One gutaju sve plodove naših sposobnosti i napora. One su ponajčešće uzrok našeg doživotnog robovanja siromaštvu ili čak naše potpune propasti. Sve to valja bezobzirno iz duše iščupati, jer štednja treba da je nemilosrdna kao život sam. Ja sam u svom životu drugačije mislio i protivno radio, zato sam i propao. Ali sada, kad sam pogledao očima, htjeo bih da moja propast posluži tebi kao primjer i opomena. Znam da će te sve u tebi i oko tebe gurati i nagovarati da drugčije radiš, ali ti ne smiješ posustati. Radi koliko možeš i kako hoćeš, ali štedi. Štedi uvijek, svuda, na svemu, ne obazirući se ni na što i ni na koga. Jer naš je ovdašnji život takav da se ljudi ne drže i ne podižu radom nego štednjom. I jer treba da znaš da su ljudi i dobri i savjesni prema onima koji od njih ne zavise i ništa ne traže, ali čim se vežeš i dođeš u zavisan položaj, sve prestaje. Bog i duša, rod i prijateljstvo, obraz i obzir. I zaustavljaju se samo pred onim što čvrsto držiš u svojim rukama, i to samo u onoj mjeri i za onoliko koliko iznosi ono što imaš i sa koliko ga veštine i snage umiješ da čuvaš i braniš. Pamti dobro. Svi su naši osjećaji i obziri samo naše slabosti njih vreba i na njih cilja sve oko nas. Od malena se navikni da ti nimalo ne laska kad te hvale i da ti ni najmanje ne smeta kad te nazivaju tvrdicom, bezdušnim i samoživim stvorenjem. Prvo je znak da treba biti na oprezu, a drugo da si na pravom putu. Ne uspijeva kod ljudi onaj ko je dobar i izdašan, nego onaj ko je sposoban da ne bude ni jedno ni drugo, a da mu ljudi ne mogu ništa. A što svijet hvali dobre i izdašne ljude, to je zato što od njih i njihove propasti živi. Ali ti zarana ne uči da se nikad ne daš zbuniti ni zavesti riječima. Gledaj samo stvar o kojoj se radi, a ime kojom je ljudi nazivaju ostavi onima koji su ga izmislili da bi zavarali tvoju pažnju. Ko sebe poštuje i svoje čuva, toga svi čuvaju i poštuju. Na drugo se ne možeš osloniti. Zato svoje gledaj, tako da po mogućnosti ništa što je tvoje nikad, ni za 1 minut ne dođe u zavisnost od dobre volje drugih ljudi. Teško mi je što moram da te ostavim suviše mladu i još neiskusnu u ovom svijetu, koji sam tek sada pod kraj svoga života upoznao, ali ti možeš da mi olakšaš taj bol, ako vidim da si shvatila ovaj moj savjet i ako mi daš riječ da ćeš ga zapamtiti i uvek i u svemu njega se držati. Čitajmo Andrića. Gospođica je nedovoljno istražen Andrićev roman koji ima predivne poruke i pouke za svakog od nas. Treba razumeti i dobro tumačiti Andrića. Mnogo se može naučiti. Vidimo se u jednom od narednih videa.